Information Service Television Network Samna ISTV na lepalaitna sandok chariba cheulga khnaba thorumni Makokthongbasingi Wari hariba thorumsibu puning thawat piriba leptuna meng tabiriba ISTV guest ambir sing krumjari loina ngasigi tangka kamagi oina puthok chariba sandok chariba thorum sedum tarang boksari ngasi ekhoi studio da yamna na haweriba maruina academic line dani ngasi wari sajagadaw area si handaki recent past ta lauthokkiba result ni adugi result declare torpa matamdani manipur gi waina mioi ani ni UPSC lauba sigi amna awang bathaki competitive examination ni sida CSC rank 238 sida Wairokpam Wairokpam Punshiba Punshiba ko gi studio logic lens ni lebiri ado maruina hojik UPSC na lobe examination si ahan ba matam da koina khanbadadi karmain tawduna sida landlock ko na leba amna India gi kachin na leba Manipur da pokpa Manipuri singna men len gi mioi singsi fight to ngamgadra ngambagi khudong jabasi leiroi dra kaina ninghan naba yam nungai taba matam ma adugi setback lagiba matam haribadu madu just breaking the ice loina mak thugara kanda ngasi yes we can do it na no gi no every year say kudingi hojikti more and more new very dynamic yamna hena pharaba satra mayama mayama ngasi di India gi mainstream gi khwai wangba competitive examination se din sangatna mai pakoi wari si liri aduna hojikti yam sign tawri aduna hanak chahi gi woni suni anak talok thokiba adugi result to the Wairokpam Wairokpam Punshiba su one among them ngasi unajana bitanjadu lawjari aduna Punshiba ngasi ISTV studio dani ngatang lengbira kone kone hajiba matamda isagi yam chinba matamni apana satpagi karigi sida wari bateng hak sanan bitanja ma adu PVU haina ekone hajiba matamda yamna harauna puksal chawna yarakodo yam nungaijai aduna ya most welcome to our show. Yes. Makokthongbasingi Wari ISTV buthagatari da Punshiba yam lakningi sina maruina atei kan to wari holding edani sumana rank 238 ko 238 sigi rank taga Wairokpasida sungsoi soidna ISC warni ka habagi masigi sauthok chabudo Punshiban phawusune likewise akune su phawjeri we are really very proud of you aduna ahan base congratulations nang hajege thank you Punshiba lakningi sidi yam lakningi da ina hoji exam di Punshiba mamang da mayam phawre ko adagi maruina hogi female competitors mayam madu pajana thara kanda nupi mayam hoi IS phawkiba hoi scripted very new history haitare aduna si leire nupa mayam phawwa leire ada Punshiba gi sigi click tore basumana sigi experience taning ni adu kramana tawi aina khanjaba matam de this is your second time. Yes. Second attempt ne taiba how far is true amda habirong ne waris the sing ai handaki je ai second attempt ne civil service ta ado civil service ki journey lakpa haibase ai gi oinadi aina khanjarak puje ta sengni amdi kuijare aina class 9 10 haibase da 9 10 karakko matam jida aina ta sengna haifet IS haiba potse haifet wakhanda haifet tagi gumbu su tawba haifet ahan jingna palakpa da ju wakhanda self realization haiba malaki aduga aina haifet tawge na de haifet khandi khange na aina future da ado kumai tawbuno de ta sengna khangjadri class 9 10 ka ba anga haiba jida bu ta sengna gyan tabo angang natri ta sengna khangdri ta sengna ado aina class 12 lor pamatam dadi aina career journey je karamba site chalakke haiba khange na khalakpa matam dadi ai je aina civil service tawrage na class 12 lor kan dadi wakhanda ta sing lepsare na aina lepsare aduga aina adu tawbugi matung ina aina diu du tamjabani aina delhi je thadog ju chaningi te atopa engineering course tamba ate course tamba ai delhi je ta sing thadok chaningi de adugi aina diu du tamjabani aina 12 ki marks tu gi matung ina aina college tamba manungda aina UPSC gi direct like solution ba hojin segi aina amani NCERT gi like kumba reference book kumba khaga aina first year karinga da second year karinga da khaga lesson ba hojage na aduga semester break leba matam da haibadi aina ai course tu gi pado matam da aina khaga pajaraki aduga aina college hek lore matung da haibadi 2013 da lojare college aduga aina 2020 da attempt gane na wakhanda leirabani aduga aina college hek lore matung da aina hana pagiba like sing ai oina di revision da oina thoe 2018 da aina parapa kan da de ado like sing do ai second reading third reading oina thoe aduna aina sum khanjaba da aina second attempt da crack to ngamjara ibase adugi chahi manga
chahi mari gi effort tuni aina college tamingai dagi paaba horakpaduna suni aina khanje amaina haijaninge sima yam interesting way di khalakpadi after 12 ta haidi 12 si loi 10 plus 2 si hek loi matung de dai de gi dum khara wakal se ni rationality so dai de khara mapung phaba hore haita adagi sensitize tore ado apam basi kari no se dai de line of democracy si am phajan thamme na dumana changage si khalleba ado sigi ahan be attempt se 19 ga no thari se ahan be attempt si thaw matam da kadai de no miss tawri area se kari gino da kari difficulties ne challenges me am leidana adu thana badi mi si second attempt kanate third fourth fifth attempt daga mi khanba dum yauri adagi certain criteria su lei thaning se phana thabadi yabadi nate adana magi su certain rules and regulations leijeri ni first attempt to 19 ga no kari no da weak point si kari kadai no da miss tawri aina first attempt 2020 da thajabani corona gi hek matung da tawkiba exam do aduda aina han badadi prelims se crack tawjare prelims crack tawba ngamgirdi ju aina sum khanjabada aina question je MCQ type question jam hocha rakhi aina previous year question ju mayam hole aduna ai strength to aina previous year question hol matung di yenga matung da aina pham matung da ai marks ki analyze tor matung da cutoff adum cross tawre adum khanjare amana confident leina adum chachagi aduna prelims se pass tawjare aduga main se da sengna ai side gi preparation je writing je khara waloba first ki je aina I howdaba adidi toppers ki answer je aina yengudaba toppers ki answer je ki neba toppers ki answer je ai won di ai yoin di holy grail hai tare hai badi larik pawa thadu matung da bu toppers ki answer ki yeng mana bu hena kane han bagi structure hai ba khangba ma hai badi kamana I ge hai bado hai badi examiner do impress tawdu ne badar ka leje ta sengna they don't care nangi knowledge kam lege je moi kem khangde adu do express tawdu ni ana aina topper gi answer topper mari manga ge answer si ki je yeng aduga ai gi style ga chana jaba hai badi aina apamba topper amagi khangale aina website tagi download tawe vision gi website tagi download tawje na aduga topper manga tru ki download toroga aina yenge moi gi writing style je aduga aina chana jaba ma khanje mamang se gi subham kumar ai gi oina di magi style du khar chane na mamang se gi subham kumar gi joina yengje gi khara gs ki oina adumaina 2020 da aina tahobu watpa aduna ai se mark yankhai mu alaga ka top tagi interview changma ngam gi de aduga 2021 da di aina yengakpa matam da toppers ki answer do ina taseng yenga kanda o sidi aina ibada sima chi tharame je khangjare habadi definition iba kanda sima chi thare ai wakanda planning am leijagre ba inda sengna yamne hena hona bagi nataba idea ma ujare pathama duga time management haiba potse ado ina 2021 da yam phajna tawjare 2020 da tawbangam gi da bado ina adugi time management amaga adaidi toppers ki answer yenga ga ai isagi strategy am semjarak bagi ji ka sigi strategy ani je punjal laga ai interview ko lakhi bani aduga ngasi aina fangai bereng se adugini haijining ita se mem nungai di hoji biosing Punshiba wari sabasi quite interesting to quite impressive because nahazu wari do ngang confidence ni mi bagi an thajabase isa da ya over confident ki one ate confidence ki am leina phajana magi experience me am share tawrake haibaduni an sujeri ba chehi di yamna nori ba chehi ni even though nganga ibadudi yamna confidently ngangi swaidani mi ki personality ji ana sigi area me am sigi quality me am si yawbusina su another factor ma asagi sigi rank si 238 rank ka mo si phangbang am ise sigi wayam wang en haitare ada Punshiba laning ise hoji manipur da mamang dani ai so ipet pan gre adu hariba sigi civil service examination si azana crack tok duna phaukiba mayam adu is weba mayam leire ko ada manipur gi howgriba mayam se yengba matam dadi se example topper sing si topper sina another kaino mani magi charismatic by tungan ba interpretation leire ko and sumna pasta we do not topper si tungan bam ne and topper si manipur da se example ko nupi da harisu daina for example digi na ha da yam kan hoji mayam na masi ko gi kaino we kala ini puja lang ba ma person pauri ado mayam leire na pauri mayam se example ado Thousand Johnson mai te moi phau gi bani adagi parikshit moi phau gi ado saida moi gi kaino se rank ki wana tabada moi ga sidi amtang relook to bena moi na ga pi ba khot pa kai do bo myam se sidi ya auta ne da bri yeng do ka ai ta sengna ai gi side tagi na moi gi interview gum ta sengna yeng jagi de aduga even YouTube tagi foreign habadi khoi gi mapalam dagi leiba toppers ki interview boy ta sengna yeng jagi de ai ta sengna yeng jagi de aduga website tagi aina examiner da kamaina wari saga dagi khot ka dagi haiba potudi I can communicate through answer writing adu khatane na topper dagi yang pa aduga moi gi interview gum ba ai ta sengna screenshot kumba kitang mache ta khai gum yengi aduga full phamaga yeng budu yengde kaigino da aina sum khanjarak bada isa gi journey jam tungali
aduna toppers मैम थोक मोई जर्नी जो लोइना बुक तोंगाले अदुना आई इसाजे ओरिजिनलिटी अमा लेजनबा हाबदी मोगी मतौ तमदुनबा आई तसेंग येंगजगी दे अदुगा आई जर्नी जे इसाना सेमगदबने हाबजे वखंद अदुम लेजगी सेल्फ इवैल्यूएशन तौबो ngambagi capability yam phajana punsiba da yawe aduga for all the time monitoring tawduna kadai no cross checking tawsima yam phajana adu hare podu dum khangi charopama ana isagi originality that very term haitare originality is really very important yes aduna topper we hogdi habagi ningba kaninga ke sulite aduna topper oinanabagi honabadudi ada aswaida topper gan habase se 238 phangbasi aina masi eta sideline tawduna yamna handaba thakini punsibadi topper ga zum compare to we have nate compare to we have nate haidana haibadu nate ko topper sing se mo yauriba se example yamna role model in pamjaba topper mari mangagi mogi writing skill writing style duga whatever interpretation si mohini yengen nainabadura isana pam khalena haidu topper sing siga kadai dano kari dano hoji miss tawriba topper mak hek oiba ngamdaba adu oige haigadi punsibna de kamai khalle tasengna sigi je akhoi gi civil service haiba exam je yamna subjective oibanina haibadi luck haiba factor se sijo adum leitaba nate tasengna abdi rank manga rank chama khena bhai ji mark manga tara tang khena rakpa ju yamna khene adu interview gi mark te ju tasengna mark manga tara handaba da rank se yam khena duine ba aina rank 230 lakh 38 lakh cheri se ai interview da mark tara handana phangam ba da ai rank 400 ki matung da lakh se duini adna sigi discussion ji yamna subjective boy adna top 50 rank chanba top 10 rank chanba hai se wakhan da budi akoina sakat pa budi ai aim to budi ai adu lakh ta ba matam da nengan nengai leine hai ba tasengna wakhan da kaim leijade tasengna pot se aina changi si service ama tawgena changbani aduna IS ama phangba matamda IPS ama phangba matamda aina isana self satisfaction oiba su darkar le mi se greediness haiba pot se loibina ide haijari ba tasengna mi ama da compare dum tawle ri masana happiness se kaidong da su phangba ngamoi aduna isana evaluation taro matungda isana phammakpa matumda ai engondagi nangondagi helakpa misu leirakani nangondagi tarakpa misu dum leirakani hariba aduna life ta keno nungda achievement ama fulfillment ama fangi hai taragadi akoina yamna hena isaje yamna critical when yeng da darkar le aduna isana rank 238 lakh pasi daina upset ogiba rank 100 lakh amgani 50 lakh amgani haibagi wakan da khangiba kaim leite aina yeng jabadi ai service ki list yenge ai kai service phangba ya na yenge IS phangani habdu da ina taseng lepchabane adu IS phangdre khalam taragadi 2022 ju thadu rimne ina tasengna prelims igena ready leijarama bane hana khangdringai da adu service ki list ina check tarok matam da igi OBC ki list yeng pa matam da adu check tarok matam da ina khangjabadagi 2022 ki prelims thagide ina thagena di khanjagi wakhanda ana phangakta taragadi hoji sigi area ni akhoi gi yamna kahani aigi thamgiba aigi certain commitment aduga aina ujeriba aigi target si of course I have to get to know my target I success dum logani aido handabado adu marwina I see oide yadi haidum di committed ne ba mani adum yawle possible dum phangsu phang isini ko aduna phangya service ki list to wina yenge na haidu yam nunga da marwina ahan ba preliminary prelim si thaba matam da kari no koi gi punsiba gi se marwina kari subject no kamai thai kari no ji combinations prelim sabe pot se tasengna yamna punsiba gi wona ai sa gi wona mayam ai sa gi oiraga su mayam gi wona su yamna challenging oi factor ne ahan best stage ti hajari ba prelim se ado ahan best stage I think this is the toughest one of toughest ne hajning it tasengna yam sam yamna objective oi bani na have the requirement je nang knowledge level khakta natna nangonda risk taking power leiba yai leitaba darkar leite analytical power leitaba darkar leitaba yade ba hygienic ba aduna prelims sabe pose thajarak matamda nangna changdoiba planning ama toroga changba jam luiya ba tasengna ai sana prelims ki phamok matamda ai planning ama tawra changba je exam paper lakpu da any planning du khata out of the box da oiba hai tare ani rak phamjare ai prelims ta out of the box dum oiba aduna prelims ki ama candidate ama thaning ba matamda prelims pass tawning taragadi maximum number of test paper maximum number of mock test hotpio aduga tasengna isagi attempt number of question attempt tawdoido adu analyze taw matungda makhada singdaba 90 plus attempt tawgudra 90 gi makhada attempt tawgudra haiba potu khallaga strategy ma semba khaknatana aduna tabida si question lakani laoi haibagi assumption dudi kaidonung da tawba yaroi kaino da prelims haiba pose moina hangning ba hangba yai aduna nangi strategy knowledge loksalu like pasalu like fix the power khara hena current affair detail lo adu ganangi risk lobagi power je yamne strong oi debi ade kaino da hojiki prelim se pass tawuda risk loduna pass tawu sugya yadre aduna question attempt tawu matamda adugi attempt gi risk lobagi strategy da phajana refine tawna ba tawge hai mock test paper and previous year question da phajana hotpio hajani similar ada
maruena hojiki prelims loire crack tore get through tore adudagi di main gi lakpa se ahan bada miss tore adudai da kadai da kari miss tawkibano kari wat peng no adusu haibet panbigre ko adu second attempt lakpa matam du di adusu crack tore torokpa matam du ni and optional se kari kari no piri se adu kanogi Punshiba gi wena ai geography optional oje geography ne gi maruena hoji mayam se akhang basu mayam yauduni hojikti internet ki kari khudong sa mayam sule khang da basu mayam yarom doini adu kitang mayek seng no ta haibiu मेंस की मतंग मेंस से अइना अहान बे अटेम्प्ट तब मतम दे ना स्ट्रेटजी फजना सेमंग द पुन नंबर क्या नो करी करी नो थारी से मेंस हाइबे पोट से अखोई पुलम न पेपर से मापन ने थागदवा अखोई नॉर्थ ईस्ट की ओइना दी अखोई मणिपुर की ओइना स्टेट तरुक की दी पेपर ए हैव लैंग्वेज की पेपर से एक्सेप्टेड तौबनी ना पेपर ए जे थाजरकी दे शेड्यूल 8 लेवल लैंग्वेज से थागदबनी अदो अइना दी अखोई दी नॉर्थ ईस्ट की मणिपुर की बिलोंग तौबनी ना अखोई एक्सेप्टेड ओइबनी ना पेपर ए जे थाजरकी दे दुगो पेपर बी हैव पोट से इंग्लिश नि पेपर ए ग पेपर बी ग जे क्वालिफाइंग पेपर नि हैव दी 25% फंगदबा मार्क चाहुम द 115 फंगदबनी अदुना सी क्वालिफाइंग पेपर नि सिदी अखोई आईदी इंग्लिश का थाजरकी अदुगा अखोई मणिपुर दी एक्सेप्टेड ओइबगी अदुगा पेपर तरेट अमदी हैव दी GS1 GS2 GS3 GS4 एसए की पेपर अमा अदुगा ऑप्शनल की पेपर अनि पेपर तरेट से मेरिट की पेपर नि हैव दी मोजे रैंक थीबा कांदा मोगी मार्क तो कंसीडर तौदुनी अदुना सिगी स्ट्रक्चर जे ओय अदुगा पेपर तरेट की टोटल मार्क से लिसिंग अमगा चात्रेट यांखै हैव दी पेपर अमम जे लोइना बक 250 लोइना बक ओइदुनी अदुगा प्लस इंटरव्यू की जिना पर्सनालिटी टेस्ट हैव इंटरव्यू की जिना 275 ओय मोगी टोटल सिना 2025 ओगदबनी अदुगा टॉपर्स के अराउंड स्कोर ओगन बजे लिसिंग अमगा चामगी हैबडी 50% 53% आगी रेंज ता 54% की रेंज ता स्कोर तोगले अदुगा 53 54% दगी 46 47 45% बुकी रेंज सिदा रैंकर्स थोग अदुम सर्विस से अदुंगै फंगबनी अमाइना मार्क्स से अदुगी रेंज ता ओगले अयामना ज्योग्राफी से मरुना जी तमको दिल्ली यूनिवर्सिटी दा मरुना लोइन तमी एन हाई को अदो स्वाइद लागे ज्योग्राफी से क्रमाइन तो नसी ऑप्शनल ज्योग्राफी से क्रमाइन तो कर्म मतम देगिनो ज्योग्राफी से मरुना आइना से सिविल सर्विस की दमकता लोबस कनागुम खरदी सब्जेक्ट से आइना सुलम तमकतब ओरसु सिविल सर्विस की खल्लगा मधु तोंगान मधु पाबा नैनबा दुगा थबि से फॉर इंस्टेंस पे हारिसी अदमानि तोंगनबसु यावेबा अदो पुसिबे से क्रमाइन तो आई सामक मैथमेटिक्स ऑनर्स तौजरक ग्रेजुएशन दी अदो युमदगी अखोई मणिपुर की कल्चर अमा लेबजे साइंस तंबगी अदुगी फैमिली प्रेशर लेगिदब नते आइना तदे आर्ट्स तमबे याय हैबे युमदा आर्ट्स तमगे हायदि एबु आर्ट्स तमे हेता हायरकपा हाइबा पोचे अदुम लेबा अखोई मणिपुर की फैमिली प्रेशर हाइबजे अदुम ले साइंस से अदुम तममनिगे ममा पाना आइना सुम यंगजबदा आई सामक तजु फेस तरकपनिना अना आइना तमकपदि आई बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स तौजरे अदुगा आइना ज्योग्राफी लौगे खनगे बजे आइना ज्योग्राफी की मैपिंग स्किल के खर लेबा ज्योग्राफी जाइना लाइक पानिंग खतंग थोकपा अदुना अमाइन तरग लौगे खनजगे बने अदुगा आइना ज्योग्राफी लौगे कानबा म यंगजरप मतंदा आइना एनालाइसिस तौबनी को हाइजिरो फर्स्ट अटेम्प्ट दा आइना एनालाइसिस तौब कांदा आइजे मैप्स याम येम देबको अदुगा अदुना टाइम मैनेजमेंट जो खर वागी अदुना हंदक सेकंड अटेम्प्ट दा तौबदि क्वेश्चन खुनु की मैप्स येम हाबदि पेज अहुम इगदबा मार्क ट्रांग आगी पेज अनि इगदबा मार्क 10 गिना अदु क्वेश्चन दु आइना मार्क अहुम मार्क 30 पीबा पेज अहुम इगदबदि आइना पेज अमदि डायग्राम एक्सेल मैप एक्सेल बनी आइना इदु पेज अनि खतंग ओरे अन आई टाइम मैनेजमेंट याम लाइन ngam gre तसेंगना आई क्वेश्चन इवन 15 minutes before I completed my paper have the paper do minute 30 awali ngai da tawba ngam giba amaina page amade na मैप एक्सेल बनी ना अदुमाइना आइना एग्जाम थारिगे दा वखन द खनजे ओ सी जे हाना तौरजरमदि काइना वखन द लाखिबा अन आइना ज्योग्राफी लोब काना बजे मैप ये कांदा नंग इगदोब वर्ड तो यामने इदबिदा मेसेज तो कन्वे तौब ngam क्वेश्चन दा अन आइना कैंडिडेट दा हाइजनिंग बदी ऑप्शनल लोब कांदा मसाना पांबा सब्जेक्ट तमनिंगबा पानिंगबा सब्जेक्ट लोबियु अदुगा डायग्राम यावबा ऑप्शनल से आइना तसेना आई सादा फेस तरकनी याम काना जरकी कइगिनो द नंबर ऑफ वर्ड्स नंग इगदोब दो हंदना इवनिना नंग टाइम सेविंग लाखपनिना फजना क्वेश्चन दो अटेम्प्ट तौब ngam हाइजनिंग आइना आइगी मेंस की जर्नी जिदा असिमा खोगी हाना खंगमदबनी अदुना माइ पाकलाबा तोंगान बा पर्सनालिटी सिंग अदु इंडिविजुअल सिंग मोइना थेन एक्सपीरियंस तुनी व्यूअर सिंग मफन मरोइना अखोगी याम इंस्पायरिंग वेबा सिगी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सि थानिंगबा अखोगी याम एंथुजियास ओइबा कांगु मयाम लेदुरिनी हादि थरम सि यंगबिबदा यावरम दोइनी अदुना पुनसिबन हुजि हाइरिसे सिगी टिप्सि द बेस्ट टिप मदुना अदुमाइना लौबिबा याय अदुन थागे हाइतारदि सर्टेन मेकानिज्म खर चंगी आइडिया जी मरोइना हुजि टाइम मैनेजमेंट हाइजि लोइगदोबा परीक्षा की मतमदु पीदिबा मतमदु लोइगदो 30 minutes वारिंग अहेड ता परीक्षा दु कंप्लीट वरे इबल वरे हाइजि सिदी
amu hanna rechecking to bagi room mo phangdui ne phangdui ai kadai kari soi kai na mu yeng bagi jawo duna sim bagi kaino myam sini ko nang si wari sanari basigi khwai digi ko de tongjaba area haitare sida in learning si maru en den hojiki men gi ide ba myam si nang writing skill lere time management whatever to the lere adu changakpu matam si interview changakpu matam se kaya yam related way moina hangai ba questionnaire se whatever question moina deput upon you adu hangi singi kaya yam related way aduga haidoga mapandagi kari kari hangi ana ngasai interaction se wari sanam se kramai tawi adugi experience tuni maruina aina wahang kharasu leiri ko adai jam ta biro principal na ai handak ki ai han interview ni ado interviewer gi board member have se mi manga le mi chairman du na mai ade pham du ni moi total mi manga ni aduga moi gi makhutta leidu se nangi detail application form haiba da faiz ba pot se moi makhutta leiram gani aduna nang aduda men doi se nangi hobby nangi achievement ke loina bang men bani adugi detail application form du da aduga mamagi babagi profession tolop kya chai moi job tobra nangi nachin naw kya lei even adugi detail bu yawi aduga nang horak pana kai da gino hojik lei bana kai jaga da no du karam state pami loina ba kamaina detail yaw rabani karam service pami no is pamagan ips pamana karam zone meli karam kedar meli habdo moi da loina ba lei ragani ana moina hangte ba question je adudi moi da lei jare aduga interview board ki strategy je adudagi hangkane habisu leite ba aigi site gi de aigi di interview je hantak knowledge based on interview da buni adudagi kya hangkidre manipur dagi khara hangki question aduna interview board na tawri strategy je candidate ta yengaga moina strategy up and down adi question ba adugi dafta gi hangba khara outside gi hangba adudi interview board tu na numitu gi tawning ba magi strategy gi matungina adudi chairman na khanba habidi board member du wakhanda leijaba potuna hangkani aduna khoina plan taro sa pe yadre aduna knowledge base ki question hangpa matam de khoina prelims su pass tawbul aba main su pass tawbul knowledge dum leijare dum habidi wakhan do dum kha knowledge leiramni express tawri dum ngamje dum knowledge base ta hang taragadi to sing answer khumje lai adugo opinion oiba question hang taragadi nang manipur gi ta sing haibada maitai kanguna khoi st tali chumbra lanbra habdi manipur je kedogi chakhotrino atoba sigi chotha ba kai leino nangi political party degi nangi view kai kele adugma question hang ba am challenging oi yes haigadra no haigadra chairman dugi view point kai leram gadunu leram moi duno haiba question ji amna challenging oi si ji naina ta sing am luina khanjari ba kaino da magi view dunu pamam da bo gadi nang se mana kamaina torok toino haiba se poche wakhanda leita bana te aduna akoina interview ma changma matam da genuinely nangi opinion do yamna neutral no phongdo have the party political party amagi toktar ga nangi opinion oiba question je balance oina khumba dar ka le na logji aduga ta sengna na khangda ba yaw ga su interview bot I don't know I don't have any idea I yengjagani I look up to it amina hara ganda yam politely oina haibiu amina mind tokjero ko ngaktane ai gi side tagi certain decorum aduga magi leidena formalities मैम दी याव दुई नेबा अन चंग बाई जी right from dress code तगी होरे example अदगी फम मफम दगी होरे अद board members नि ममांग दा हाइदी how to face with them हाइदी मदमना right from chairman मोय लेदुरी नि the wari shan ba si certainly moy su they are trying to identify your personalities मैम जी येंग दुई नि ना अद interaction से अद cross question मैम su lak pa yai so Punshiba ki experience to kamai to gi dum मुझे इंटरव्यू है पोचे कम्युनिकेशन एसेंग बगदी मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन की टाइप तो तौदी तसेंग ना आइगा मागा वारी छाना बनी अना चेयरमैन हेक चंगबा मतमदा फमोय बुंगो फमो यू कैन आस्क मोइना हाइबददी नंग अदुम नंग खंगदबा यावगो जो खोइना विल रिपीट आवर क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड अना मोइना फोकस तौजे प्रोनाउंसिएशन के दे यामना फोकस तौदे कगिनो दा यूपी बिहार के दे लाकपा कैंडिडेट सु प्रोनाउंसिएशन फजदबा मैम यावी अना दे डोंट लुक एट योर प्रोनाउंसिएशन मोइना पामिजे नंगी व्यू पॉइंट ना ngang मतमदा फजन एक्सप्रेस तबुदनि पामिसे नंगी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश ngang मतमदा हाबदि मणिपुर मचाना इंटरव्यू पे चपददि मणिपुरी दि ऑप्शन लवे यारो इंग्लिश तो लोय पिरकनी अना नंगी स्पोकन इंग्लिश तो अदि यामना फजदरगसु हाबदि नॉर्मली ngang ngamगसु कॉन्फिडेंट लेना संगबियु कगिनो द नंगी इंग्लिश ता नंगी स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश ता मोनि यंग तबो लेते तसेंगना लेते नंगी वे ऑफ स्पीकिंग दे यंग कनी पोलाइटली यूज तबो कय नंगी ग्रामेटिकल मिस्टेक कय द यामना फोकस तरो ओय मोइना नंग तोक्तु नंगना एक्सप्रेशन तरको मतमदा नंगना ngang pa matamda nangi nasana ngang poto nang nasana support tokjabra manungda haibado moina haipad yengakani adu khatani moina pamise adugi quality du ne moina yengese nangi spoken english ki quality du yengbana tena haijening ena si area sim lere si swai dadi ko je wakal se pokning se kidang chamthokna ba yaren khale bior sing maruena akone khalami si language is really very important maruena mana communication habis da communicating skill du kayam yam lere ge in terms of sagi language gi aduna akhangba loan am da wari sanarak tongni na ko different akoi gi language ngang na bang haktani adu english medium ore example ngang na ka dori so ai da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ kitang sonjaba area hojikti sole do haning dre yam seng harakanda yam phare angang seng adu matam amad de aduni aduna aina haning ba wadu chumna very rightfully adu right place right time da phongdok pa hitabagi awaba mayam duna mai pak pa yaraba adu pharin phaba yaraba mayam miss togi ba off track ogi mayam lei adu hojikti Punshiba na haris dadi aduna a bit grammatical mistake lebedo it doesn't matter the matter the yam polite way betul. Aina khangi bakara du yam free and frank when very openly politely pongdok paduni. Yam nungai si area sima koi khangsin minna ba kana ba haitar marina angang sing nauna hogol aiba ana civil service examination thaning ba mayam gidi yam phare haitare sigi knowledge sima sigi information sima similar ada moina yamna in depth insightfully yenga say for instance kadai dei non Punshiba da hangba matamda I belongs to Manipur dei lakpani hai Manipur hek panba matamda moishu maybe be it chairman Vishnu, anybody, any members, any board members, or be Moina Hangapumatam the Haitar. Moina insightfully Yankan the questions, Wahangama Hangam, but the Gisum Nuarak and Waishan Nuarakana, some Davadum Yauridan, Manipur Gizu, at the Manata Moina, Katam more analytical, investigative when you got one Hang Yaura, Kamato Kayang. I experienced the Manipur Dagi question. I wanted the Anika Haki, the singer Rohingya issue, Habam Zinga. Border da laiba kaino da aina Manipur se introduce to matam da I belong the border state of Manipur na hai wahai ma pan gi badagi kaino da ina border state palu ni na moina Myanmar gi hangjale maina ta sengna aduga Manipur je hantak mamang se Olympic ta ju Mirabai chanu na silver medal tholu gi sports ta dum phayena laibani na mapalam da khoi Manipur gi image se sports ta phayena laibani na Manipur je kedabugi sports ta pharino na imonda question maina thamai amaga aduga ina adugi ju khumjara me ina culture ma laibagini sporting culture laibagini aduga haibide khoi livelihood one ju yeng haijariba khoi sports ta changba je mi mayam amna ju job ki purpose ta changba ju mayam yawi aduna livelihood one yeng adi post tawdi hada haibam ju lai tana adugi yeng pana ju phaina haijarami aduna taba loktak ki mock interview ki pirak pa kanda di yam hena hangjlakhi manung da changaga aduga interview real interview changba kanda di ta sengna moina adudagi hena relax tawre adudagi hena ta sengna changjalaga hangaktre adu hangak paise amaga hangki border issue gi matang da north east in general Assam ga Meghalaya ga gi adu kanda border agreement sign to gi adu gi ama hangki amaina adu dagi hena nataba atopa political party habdi mock interview da di ta sengna SC ST gi ju hangjale khoi maitai na demand to buse kitang controversial over issue ju hangjale adu ta sengna interview da di angon da di amaina moina hangki kai gi no da moina just rombe adu ga nangna uliba viewpoint do nangna slip of mouth nangna sina ge ta adi moina nangi viewpoint khangning dana hang puje aduna wangang ma matam da ta sengna sina ro da word ta sengna ngangbi ganu ngang da bana hena phayena khanje ena amaina akhoi speaking power akhoi speaking way of speaking am lejare wahi akhoi sina bje sida ju am leje na khale interview bon hang bse yamram chai haidi Punshiba takpiri se haidi mathok ta ba wadu da ngang lore kana da da koi thok ba sang dok pa natraga wana ko mudu mathok ta de aduna mina hangai dugi chap chap pa kum pibi ragadi haibuduni sai area sima aduna retosin bra wai kum si tawgi nungai badu phajana experience tu leiramnina Punshiba gi di wai sharpum tam su yam nungai ada hojik Punshiba masi akoi get through tawno hode crack tawno hode matam da mi sing si se Manipur dagi hogi bo isunu Manipur isel ta locally sai da dum tamak bo isunu kari mo sil sar si chalagi ha state ki wen thagi bo harasu adagi maroi ne UPSC ki thagi bo harasu khoi kari gum khara nai ne de ade kari gum khara taw de ade kan coaching satpa khotpa kai do yam tawnei ba mari mapan da Delhi da waliba moi he pambu maroi ne Delhi me yam phare aduma yam chani adu to to mafam yam chanari sigi area se swaida Punshiba ki dikamai to re adu Punshiba ni yeng mi yeng sini masi tangai phadana tawdaba ya dabra aduga natra de khoi masi track to bi sungamoi haira kari wakhale tasengna aidi Delhi da schooling tawjare 10 ga 12 ka jai Delhi da tawjarak pani ai Delhi dum lejare aigi di tasengna ai lucky oi ba haina khanje ba khanda aigi di yamna opportune moment ama phangjare aduna aigi di Delhi da study jeram continue tawjare aduga hojik ichile now aspirant ke level ba mayam sije Manipur da leiba matam sida moina Delhi da chaning ba ayamana loi chaning ngamgani kaina adu chalaga na ngamgani haibe wakhana ma leibagi ayamana chume Delhi da leibagi benefits su mayam lei study material haiba posi yam line phangi tasengna study material je phat kan thoga dum lai roga dum phat launa pa ba yai duga library haiba facility je Manipur da Delhi da yam leije haiba khoi Manipur da library culture je leite imung da like pa je khara wagale motivation yam changi kai kino da thok sina ba yawi thokdok wa thok thok chalak pa yawi yamna aduna
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯥ ꯚꯔꯥ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯖꯈꯤ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟट ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟट ꯂꯩꯇꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐ꯭री मटेरियल यामना फंगमनिना अदुदगी एनालिसिस तरोगा अदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो इसाना डाउनलोड तरोगा प्रिंट आउट लौथोगा अनि दो कोरिलेट तरोगा लाइक पामिनबा मतमदा खलोय हाबगी वक खनिंगाय सुंगलै लेते हाइजनिगे बाइना अदुगा कैगिनोदा लाइक तो अमुक हाना कंप्लीट तरो मतुंदा खलोय हाबगी वकन लेनिंगाय सुगै लेते नेट लोइना फंगबु गाक्तनी अदुगा अखोई मणिपुर मचाना अदि इनी जगह दगी दिल्ली द चनिंग बम यावजे मसादा कितंग नुंगाइजदबम लेबगिनी कितंग सेल्फ सैटिस्फैक्शन गिनी हाइजनिगेबा आई सामंग मणिपुर द लेरगा खलम तागरे आइजु दिल्ली द चनिंगपगी पुनिंग द फारकपा म यायना खंजरिबा आइजु इसाबकसु अदुना आइन हाइनिंगबदि चिन नाउ दिल्ली द चनिंगबा यावबा ngamagadhi chatpa kaishu kaide yam phai family support lai targadi yamna chayamani ada leiraga honaba yamna phai aduga ngamdama khu yarju isada ningan na wigenu kaiginu haibada mobile da nangna pariba poto aiju a delhi da leiraga khoigi mayam leiga moju same param duni samana wangtani aduna coaching tawba delhi da chatba haiba question je siji amna hena khanjaluba natna isagi situation du yenga angamba pota ngamaga ngame aina ngasat pepa faragana mai ningan dabida tasena hona bangam gane na thang kanogi di Punshiba di coaching system yor tor comment ai coaching je foundational gi so gog jirakte adugo optional gi di aina tamakpa graduation tamakpa subject to natabani na geography gi oibani na aina geography gi thamari aina coaching chacharakhi 2019 da chatpani na coaching je 2019 da chacharakhi geography gi oina aduda optional gi oina coaching chatpadu di aingonda beneficial oijagi hariba kaigino dai like karma pa doino material kaidagi paduino aduda hype idea ma phangjagi adugi satpaduna library culture hai manipur da library se haiju haibani khara university gi kari khara hangi sisu around the clock dum hangu nate aduga chakke haisu car saba ka membership yam wai sima adagi reading habit se kam leirge so khoi se khangde adagi delhi aduga hujik laibu mafam du tamu pasu aduna 10+2 the graduation adulum tawren library chatpagi kanabadu ada library chatpa targana kari no khone library da tawdu se padru si kari no adagi scenario do kitang am da I don't library da chatpagi khoi kana base isana like pa matam da fix amadi pattern lai adu den kana badi mi thena base any field of life da mi thena re library da tasena exam different type of exam thaba haibadi khoi dagi makha taba SSC thaba UGC net thaba professor exam thaba exam different exam thaba mi get oi thing re aduna mi jinga wari sana ba khotpagi mind aduna wari sana ba keki tawsi da mind je open up exam hengan chare haiba ana like pa badang natana nangi mind je open up oiba hengale library da chatpa haiba se mi atopa mi yam theng rakpani na aduna tawida library chatpagi haiba poche ai school ka badong na haiba de khoina discipline ama leina bane ba ai si yumda leiba taragadi kitang khoina komthokpa isana singa sidi hena kitang tumjangi ba haiba lei ana library chalakpa kandadi ai sida pung hogataba yade si pung dai yogdaba yade habagi discipline do leibanina library da chatpaje discipline ama leinabagi yam kanagi aduna akhoi manipur da su aina library gi culture je tasengna leijahning aina aduna infrastructure je yamne hena sana bazu hona haninge aina aduna sabi bazu chume kaino yumda paba se tasengna lurakpasu yawi tasengna motivation gi oina su discipline gi oina su library se ai gi life tadi achoba role ama lore aduna akhoi atopa candidate mayam su khangning baye aduna library se amna achoba role ane hygienic and motivation na yam toina Punshiba na palle adu yamna motivational loiba area sing adu changna na thingna na honna ba adu self motivating loiba aduga motivation si maruina sigi areas di confidence lakna bagi adu ain tawri thabuk tu deida puning thogot pa si di yam nungai dana yam aduna certain encouragement ka pe ko kholo ko pramai to motivation na je hojiti sigi area si yam maru ba part moina mai satra singi punsi da su ai tare adu banne tong lakwa matam du oina re adu kamai to motivation haiba poche aina hygienic budi mi khudimak external motivation lobuse nghaktang ni na yam hena kana de long lasting oide ana self motivation have the internal motivation jina hena maru oi ana ai isagi honarak padadi ai video daga youtube taga video yeng khotna tawjarakte kya kaimta ai isagi motivating factor je kai oige ai kai de lepi gi yeng jaba habadi aina thariba marks su yeng aina exam thabani na aina yeng je aina marks kyam phangi ai
खंदोबदे क्या वाली येंबजे इना ओह खितंग याम वालक्त्रे काइना खनबगी वाखनजे सिना आइगिदि मोटिवेटिंग फैक्टर ने अदुना कैंडिडेट थारिबा अमसुंग लेहौरिबा मैमदा आइना हाइनिंगबदी नंगी मार्क्स तो तसेंगना येंजौ नसान एनालाइज तो कइनोदा कैंडिडेट मैम अमा उरे तसेंगना मसागी मार्क्स बु येंजदबा आइना आई इमानबा कइदजु तसेंगना आई थेंगनरे मसागी मार्क्स फोक तसेंगना एनालाइज तौजदबा कइनोदा रियलिटी एक्सेप्ट तौबजे याम वाइ हाइ तारिबा अन इसागी रियलिटी एक्सेप्ट तौबजे आई कायदा लेगिजे आई हाइत्रगदी आई जे फेल ओइरगदी कायदा फेल ओइरिनो हाइबा पोसे हाना नंग अदुगी असेंगबदो खंगदोकपुदा अम दरकार लेबा आई इसाना इसागी कायदा लेइजे आइना खंगदोक्तना आई इसागी असेंगबदो खंगदोक्तना कइदौनुंगदा लंबीजे ममांगदा चटपं कैसुंगमोय मूव ऑन तौबसु ngमोय अदुना इसाना इसागी खंगदोकपजे असिने असेंगबदी मोटिवेशन हाइबजे अदुना इसागी फेलियर हाइबजे असेंगबदी मोटिवेशन ने मैम हाइजरे मैमनजु असेंगबजुने असेंगबगी फेलियर हाइबजे कमाइना फेल तौरि हाइबदो फेलियर खंगनतबा आइजे कमाइना फेल ओइरिनो हाइबगी पोतो लंबीदु उबो ngमबदुने असेंगबदी मोटिवेशन अदुदना साना तोंदा वखंदा नोगलकपा नोनिंगपम फाउजरे कइगिनो फेल ओइबजे वखंदा किनो अपसेट ओइबा फाउक्ते फेल ओइबजे नोनिंगपम फाउजरे आइना तहौद्रिजे न खलुबदा अमाइना अदुजे तसेंगना इंटरनल मोटिवेशन अदैदी फैमिली मेंबर हाइबदी ममा बाबा अदैदी खोइ कका इदुमचा मोइनाजु एंगोंदा यामने हेना डिस्टर्ब तौबिरक्तबा हाइबदी फेल तौरेना एक कायदा लेनो माइना आउटसाइड की क्वेश्चन यामने हंगपजे सिजु मसाला डाउट ओहनबदे यामना चौबो रोल अदुना फैमिली मेंबर दगी क्वेश्चन यामना हंगबिदबा टाइम पिबिबा स्टूडेंट टाइम पीबजे तसेंगना दरकार ने कइनो टाइम पीदरदि सिगे एग्जाम जे कइदोंग खनबा ngमोय सही मरी मंगा इसागी लाइफ ता इन्वेस्ट तौदबा यादे तसेंगना अदुना टाइम हाइबा पोचिगा दे मसागी इंटरनल मोटिवेशन हाइबा पोचिगा अनि जे पुंजनरगा सि मैम जे सि अचीव तौरक्तुने सिगी गोल जे इन हाइजने वेरी गुड याम नुंगाय याम इंटरेस्टिंग वे ना ताजरी बाइसनि नुंगारि ने पुंसिबन हाइरे पोसि आइएस ऑफिसर वे नाइ चाउन फंगरदौनि अदो ngasi ngang isi amu अखोइन ताव फंगदबसु याय अदो पूरा अखोगी सुम टाइमिंग अमदा सुम मतमदा सुमानगा ngang पोसि अदो याम नुंगाजरि ने बेरो सिंगसुनि पुंसिबन हाइरि सेजिदा असेंग थमोगी वादु ngakतनि पाउदमसि थमोगी पाउदमनि अदना सिदा तौसनबा हाइजन कइम यावदे अदना होजिकी इंटरनल मोटिवेशन ना पुंसिबन पलिताम सबसे याम हेना चुमेना कोजि फाउजरिनि अदना सेल्फ रियलाइजेशन सि तौनना बहोनबनि आइगी मिस्टेक तु कदाइदनो कइदोबि सोगिनो नोंनिंग फाउरे हाइजे हाइमा से खतंग आइने तौरमबदि यारदोक्सिबो आइसे थों पंग्रेदा साइजदा आइना थादो मिसिबोइना इसा इतोमदा आइगा सोइबदो खंगा कांदा अदना सिगी रियलाइजेशन सि याम मथौ ताइ अदना स्वाइदा अदो पाबगी सर्टेन मागी पैटर्न लई अदुगा स्टाइल लई अदगी मतम लई अदो रीडिंग हैबसी पाबसीदी एनालिटिकली वेरी एनालिटिकली सेप कोई एनालिसिस तो पाबदी याम लईरेको अदो लारिक पाबगी मोमो तोसिदी पुंसिबेति क्रमान तोइ लारिक पाबसे मे खुदी मुगी चमानै तसेंगना अहानबा पाबदनि मिसे खनबजे खंबजे लोइना वाट कले अदना अखोइना सिविल सर्विस तारकपदा रिपीटेड नंबर्स ऑफ टाइम ने अखोइना लाइक पारैजे अन अहानबा पाबददि अखोइना खंगबोइदि निंगनेबा वखंदा अदुगा खंगमोय बदा सेंगना कइनोदा मेमोराइज अमुक तहौदेबा अन अखोइगी एग्जाम जे असेंबगिदि पार्ट अनि थोंगननि एनालिटिकल हाइबगा मेमोराइजेशन हाइबंगा अदुना यूपीएससी दा रोल हंगिजे मेमोराइजेशन हाइबंगा एनालिटिकल हाइबसिदि मिगी प्रेजेंस ऑफ माइंड लेरे मी खरा प्रेजेंस ऑफ माइंड लेबना खितंग थुगली खितंग प्रेजेंस ऑफ माइंड लेतबना खितंग तपकले अदु मेमोराइजेशन हाइबसि मी खुदिमुकी सेम ओइगले कइगिनोदा येंगबु येंगदि मी निंगजंग भाइजे निंगजंग गेनम खलदि मेमोरी की स्टोरी से मानबम थोएना खंजे आइना अदुना आइना अहानबा पाबदि बेसिक स्ट्रक्चर दि दुम खंगे अदुगा मेमोराइज अमुक तहुद्रे अम्बु अना आइना मेमोराइज तौबा होरैजे अनिरा अहुमलक पाबा कांदा माइंड खितंग मेमोरी दौना फंबा होरे अना आइना लाइरिक से आइना दुदा खंगे कइन लाइरिक से अहुमलक पादबा यादे मरिरक पादबा यादे से अदुदंग आइना रियलाइज तौरे आइना क्लास 10 12 तमिंगाइ तसेंग खंजरक्ते अदो सिविल सर्विस थाबा कांदा जे तसेंग खंजरे इफ यू वांट टू नो अ रियल वैल्यू ऑफ अ बुक प्लीज लुक एट इट 3-4 times book ki asengba value do tasengna mari ra manga ra gi khange haiba aduna mi khudi maktane aina haijaning je simin khudi makta ju same scenario leijaram gane na ju khale aina ta ai gi thang chunatana adumaina aduna sigi maina repeated number of books se parak pani na sida neba matam chang ba haijering je aina sida ne matam changi je kai gino da like to hanjan hanjan parak pani na matam je changi aduga exam gi process jo chahi ama pura chang bani na any stage ta fail hoba matam da nang mathang sei da mu thadune nang mathang sei da le hobuna te ta sengna mathang 1.5 ne years ne nang chothau se da hodu je prelims ta le hore nang 1.5 hour ne chithau du je ana sigi exam je it takes lots of time matam jam sange ba exam to da so aduna sida ne ba mi sing je ninghana ba lai se ana ain haijaning madi like to ta sengna pabiu mari ra mangarak pabiu ahan ba iraka pagera idabida pagera notes semgera semwagera adudi masa masa gi strategy da leijare aduga larik se hanjan hanjana pabusini
तसेंगना आइगी ngasi aina achieve tawba ngamjareise na si biosing maru iba wafam amadi kwai de wangba civil service ki examination ji thana bu honna bada aigi punsi gi life ki career ma sem duni si gi journey si lapu matam da yam drabada matam khar de khoi invest tawba tai kai thokba tai haibasi yabam thu en khali aduna yam drabada si gi exam si crack tongnon bu honna ba get through tongnon bu honna ba aduga tasengna sign tongnon bu honna ba sida sahi mari manga madi अकोई सुंसु सुइदना काइथोपम थुई का हाइबसी बेल ऑफ टाइम से दाइ लाइन खली बेल ऑफ टाइम से दाइ लाइन खली ना काइथोप पिगदबनी अन तबुदबु मतम काइथोएदि हाइरगा पुकनिंग चंगदना लाइक पाबदि दुम पाबा खंगदि खंगदबा अदुगा होनबदि दुम होनेना दुम उबा अदुगा कयादि कोइ महि चारुजब मोंगे होतना हाइतारे सिंबसि हाइ मरमदि थारि खुदिंग मतु लोइ खग फंगिंग आक्तनि मोजु वइनिंग आक्तनि ओइददना मयाम लेहौरिसे ड्रॉप आउट तौरिबा ऑब्जेक्ट वरी मैम से ना फैक्टर से दुनी ओइगदबा हारगदि पुनसिबसी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल असी अखोगी स्टूडियो लिंक्सन बिरेबा मैम के मांगलोजी वारी सारी से ना करी तौरई कैदवी करमाइनो होने करमाइन तौरगसी आई लांथोरकिबनो सिगे अचीवमेंट से करमाइन तौर फंगखिबनो हाइबदुगी वारी दुनी याम नुंगाइजे पुनसिबा ngasi वारी साब मतंदा असai पनबी फैमिली की सपोर्ट सी याम मरु ओइ हाइदना हाइपेट पनबी तबुदबु इमुंग मनुंगी नकना लैरिबा ममा मपादगी हौरगा मसी मनाउदगी हौरगा रिलेटिव्स दगी हौरगा करिगुमम तौरिदो मीदु निंगन्नबा याबा वाहंग मयाम हंगबिबदो यारिंगे हंगबिगनु अदु सरपुदी मतम पिथोकबिउ यानी होनरो नंग तौम थोकुदो तौरो का हाइबदुनेबा encouraging words अदु यस अदाइ द पेरेंट्स की एरिया से अदा अपोकपा पोकपी इमा बाबागी मिंखंगोगे सिनाव कयानो अदु पोफुम नकराइदुन हाइरम आई चे पोफम दे कोई थनौजम मय लेकाय इरो मेजराउदनी अदुगा असेंबली काउंसिल नंबोल की मनुंग द सिंजे असेंबली काउंस्टिट्यूएंसी ना आइबु अपोकपी इमाना वायरोकपम ओम्बी प्रेमिला देवी कौजे अदुगा बाबाना वायरोकपम इबोयामा मा बाबादी सीएपीएफ द थबक तौजे सिफाई होना हाइबदी एएसआई द लेजे एसएसपी दा अदुगा आइगी इचनुपी एनी लेजे मोइदी अमना नर्सिंग लोइखरे अमना मणिपुर कॉलेज तमी होजिक मा फर्दर स्टडीज तौ थबगी अमाइना अइना अंगांग ओइरिंगदा क्लास 2 फाउदे इरो मेजराउद लेबा जोवेल बेनुना स्कूल द तमजरे अदुगा क्लास 3 दगिना 7 फाउदे कैथोलिक स्कूल कांचीपुर द तमजरे अदुगा ककागी मनाक्ता कका जय कुमार को दिल्ली दम लेरे अखोय बाबागी मनाव पातोमनी अदुदा बाबाना 2010 हाइबदैना क्लास 8 काबा कांजि मणिपुर द बन मयाम थौरे अना दिल्ली द ओइना तमुरोना बाबाना थाजन बिरे स्टडी जेम ब्रेक तौरेना अदुगा इन क्लास 8 तगी 12 फाउना साउथ दिल्ली द रेजिडेंशियल साइबर स्कूल जिदा तमजरे अदुगी मतुंगदा आइना ग्रेजुएशन जे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ता दिउ दैना ग्रेजुएशन चाहिँ अहुम तौथरे अदुगी मतुंग दै सिविल सर्विस ता थागेना सिगी जर्नी जे अदु सुमाइना होना जा ग्रेजुएशन लोर मतुंग सिविल सर्विस अटेम्प्ट तौरबनेबा असिनी याम नुंगाइरे जे कना मखरदी मास्टर तौदगी अदगी पीएचडी तौनबदगी तुगान मसी अदगी लेदना अवांग मथा के क्वालिफिकेशन मैम दु पारा कांददा थारगा हेता खनगदो मानबा अदुग मया मोइनी जस्ट डिग्री कोर्स लोर मतुंग ग्रेजुएशन से हेक लोर मतुंग द अटेम्प्ट तौरप मतम द सेकंड अटेम्प्ट खलिनेबा अनदी थाबा याबगी एलिजिबिलिटी सी मरुवेना ग्रेजुएशन बु लोरदी थाबा यारे अदवाइ द लैगदबा सी माइ पाकवा याबगी नॉलेज सिदी इसाना कमाइना हार्नेस तौगदे कमाइ अर्न तौगदे दिस अनदर थिंग अनदर मेकानिज्म ने अदुगी एग्जांपल दुने सी पुनसिबना फमिजे अन पुनसिबना हारि मैम से लोइनबो ओथोपो याबनी सिदा ओथोपो यादबा हाइबो वफम त लेते आई ग्रेजुएशन लोइरे हारगा सिविल सर्विस थाबा यादे आई खलोय हाइबदुदि अरानबो गानेबा माने अदुने सिमदी अखोय यामिनरसी मदुमा मदुगी खलम वाखल लेरगदि मदुमा एपोर्ट तौबिरो हाइजगे अदा सिमा अदगा हुजिकसी खले खलब मतम मैम सी मणिपुर सी खले हाइबसी एवरी नोक एंड कॉर्नर्स ऑफ द स्टेट वारी सारिनि को मैम से अद इन पर्सन ओइने उनद्रसु मतरसु अद सुमाने खलप मतमदनि फैमिली की रिएक्शन कमाइन तौगी अदगी मरु ने करवे लेकाइगी अदगी मणिपुर की तोंगान ऑर्गेनाइजेशन मैम लेरी एजुकेशन के मरी लेनबा कमाइन तौई करी रिएक्शन लेमई अइना दिल्ली द लेरिंगाइदनि रिजल्ट लाखिबदो ममादा फोन तौगी अइना ओ असी रेंग यावरे अइना हाय माइना मोइ तसेंग याम हरावे अदो युमदा मिठाई के येनबा खोटपा तौबदो तसेंग उजहौद्रे आई दिल्ली द लेबनिना अइना दिल्ली दगी थोला कांदा तांग मरी द थोले जुनगी अदो अदर रिसेप्शन अमा सिल्ले अखोय कम्युनिटी हॉल दा माइना मी खुदिमक लोइनबक हराव यामना अखोगी साइड तगी जो अइना ओइना थोलकपनेना याम हरावना तौजगी आइगी साइड तगी तसेंग आई इसाना चिप तौपने याम हेना आई नोमदुम हराव रमी अदु मतुंग दे आई मा मानरे तसेंग आई इसागी मिंग कछु चेंज तौदे आई स्टेटस गेम होंगद्री
ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯔꯇꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯒꯁꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯄꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁ ꯈꯟꯕꯒꯤ 1 lakh ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗꯒꯤ ꯐꯪꯖꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁ ꯈꯟꯕꯒꯤꯁꯨ 1 lakh ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯞ ꯄꯤ 1 lakh ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯝꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟꯁꯀꯤ 1 lakh ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯄꯤꯕ ꯈꯛꯇꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯒꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯦꯕꯤ ꯔꯤꯇꯟ ꯐꯣꯔꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯑꯦꯝꯑꯣꯒꯤꯗ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯪꯅꯤ ꯉꯥꯏꯗꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯉꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯔꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯁꯟ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ट्रेनिंग लोन खोतना अदु इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना आईएएस हाइबसी अचंबदी नत्रे तौदोरी थबकसे अदुगा ओइरकदुरिसी माइगी खोगी कनोसी कैडरसी अदुगी कैडर ले अदु सीडी करी वइनि कनोगिदी पुंसिबगिदी कैडर से आइना होम कैडर मणिपुर ओइना फर्स्ट प्रेफरेंस मेन गिबनी अदु होजि पाउदी लाक्ट्री एंग लाउथुरनी अदा ओइब मरबोइना पामिसे एरिया से कदाइदुनो वर्क एम तौनिंगिसे असेंबगिदे हानबदे हिल पोस्टिंग लोनिंगे तसेंना ट्राइबल कल्चर जे खंगजदे अना कोई मणिपुर तसेंना खंगे हाय तादे प्लेन से खंगबना यादे तसेंना चिंग हाइबदी हिल एरिया हाइबजे खंगददी अना इन पोस्टिंग ताक मतुंदा चिंगदा तसेंना मणिपुर पिबिरगदी तसेंना चिंगदा हाना ताजनिंगे आई साइड तगी ट्राइबल कल्चर से मरवेना चिंगतम अनि पुल्लगा सेंबा मणिपुर नेना हाइबनिना अदुबु हाइब्रिड अदु एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने लाको मतमदि अखोगी टॉप हेड वइना डिपार्टमेंट नंबरगी लाक्तोरिनी स्माइल लाको मतमदि डीलिंग विथ आईगी कनो आईगी डिपार्टमेंट टुगी स्टाफ तगी होरगा अदगी आईगी अकोइबगी हाइतारे लोकल गी चिंगा हाइरबनिना मरुवेना मणिपुरगी लैनेरिबा चिंगी फिबम मसिदि हाइबिवानी इंटीरियर चंगगदी सोमददी स्वाइद पंगलाव लौबयानी कयाम यामना फिबम सोकना लैनेरिगेसु लुइ उरानी खंगानी अदु लव फॉर द पीपल से फर्स्ट ने आई एम तौना दुइसि बोबा आईगी सर्विस टू कैम ऑनेस्टली तौगे जे डायलॉग तुइनी अदो करी करी नो मरुइ न मांग थम सटन ऑब्जेक्टिव मैम से ट्राइबल कल्चर खंगे खंगन बो होनबो दुदी अप टू द मार्क अदुम खंगा अनि को नत्तबा अदुना ह्यूमैनिटी अदुगा ह्यूमन वैल्यूज स्वाइसी यंग अकांदा अफबा सर्वेंट मोइना अफबा खोगी के हाइनी मियाम की थबक तौबा लुचिंग बो मोइना करी नो तौनिंग से याम कन तौनिंग एरिया से याम कन तौनिंग एरिया से तसेंगना अहानबगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खरा अखोई मणिपुर फट्री से तसेंग आई सिगी मनुंग हिना खंजनिंगे अदुगा अखोई मणिपुर स्कूल की फिवम लेबा स्कूल की पब्लिक एजुकेशन से खरा खितंग सोंथाबा वाट यावबो खोटपा से एजुकेशन जो खितंग होना जनिंगे अदुगा आइना तसेंगना हुजिक कन्विक्शन यावना आइना तसेंगना हाइजबदि ngамजद्रे तसेंगना आइना संगजिबनि नाइ तसेंगना आइगोना ताकपिरकदो मयाम एक्सपीरियंस जो लाइतबने तसेंगना हाइजनिंद्रे आइना हाइजरिबसिदे आइना briefly आइना खितंग आई होप आई विश ने आइना तसेंगना हाइजरिबसे आइना एनी प्लानिंग यावगा हाइजबनते तसेंगना अदुगा कन्विक्शन यावनदि हाइबं ngамदि चुमे बिकॉज ने बिट अर्ली को हुजि खितंग ngनमलि अदा मरुइना सिसि याम थेंना ब्रोकर ऑफिसर्स मैम सि लाको मतमदने व्हेन मोहिन मोइगी पोजीशन मैम सि होल्ड तौर मतुंग जुदैदा पीपल दगी मोइसे कनेक्ट तौब ngамदबा आयाम लोइ लापथोकना रेबा अदुना बाइबर्स ऑफ हिज पोजीशन और हार पोजीशन ओइबे याय नत्रगना लैमिनरिबा मी सिंगदुगी मेंटालिटी दुना सर्टेन एटीट्यूड दुना ओइबसु याय अदा मणिपुर की सिनारी मैम सि येंबा मतमना डिपार्टमेंट खुदिमक्तिन लैरि मैम से आईएएस ऑफिसर मैम लै मोइसि पीपल से कनेक्ट तौब ngамदबा वाइ सानबा हाइबदि कैसु याम मसि याम तोइ थोएबा अदु पुंसिबदि अदुमाइन तौदोइरा अदु करी खल्ले अदुमाइना कमाई तौनी अमाइना तौ हाइबसे इसाना तौजनिंगदे अखोइना डीएम हाइबा डीसी ओइबा हाइबा प्रोसेस सिदनि अखोइना पीपल की कनेक्शन तहौदोरि से तसेंगना डिस्ट्रिक्ट अमा सर्व तौरिंगै कगिनोदा सेक्रेटरी त फमगा मतुंगदि जॉइंट सेक्रेटरी ओइ मतुंगदि नंग पीपल की कनेक्शन दो लेरा रोय अदुदि पॉलिसी मेकिंग दो लानी ने एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव ओइ भाई से डीसी ओइरकपा एसडी ओइबा डीसी ओइरिंगै दनि तसेंगना अदुदने पीपल की वैल्यू पीपल की स्ट्रेटजी खंगजदुजे अदो सही मंगा तरुक अदाइदा पिरकपनि यामना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ता डीसी ओइबगी चांस से अदुगी अमाइना आइगी लाइफ ता अमाइना पिबिरकनि अदुगी आइगी टाइमिंग दुदा अदुदा आइना मयामदा तसेंगना मयामगी अवाबा से कइनो मयामगी तसेंना कइनो वालिबा से कइनो दो तसेंना खंगजबा पामी आइना डीसी कई ओइरकपा मतमदा फ्यूचर दा
अदुगी अमाइना पीपल गी अमाइना फीलिंग्स खंगबा खोटपा जे अइना तसेंगना इसाना तौजनिंगे अदुगी मतम दुदा तसेंगना तौजगे ना जु खंजे याम नुंगाय अदु अरोइबने आइगी वाहंगसे मतम सु खoi मतम नाइन ऑलमोस्ट वारी साबगी पुंगमा वारी साजगदौ ऑलमोस्ट लोइसनजरे मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम हाइतारे अदगी पॉलिसी गादुदी खितंग लाथोक्रे को अदुना स्वाइगी एजुकेशन सी होजि होजि फंगिबा एट प्रेजेंट मणिपुर दे लेरिबा एजुकेशन सिस्टम सी सिदगी पास आउट तौना थोलैबा ग्रेजुएट ओइसनु अदुगी एमएस मास्टर्स लोइसनु मोइना यूपीएससी की एग्जाम थाबा मतमदा यारद्रा अखोई एजुकेशन से मरोइना पानरिबा हाइनरिबा लारिकी चांग अदगी स्टैंडर्ड ऑफ ngasagi learning अदुगी टीचिंग whatever लेसे करे हाइ वी कितंग लाथोगा दिल्ली दिसु लेरपने ओंटिंग यंग मतन मणिपुर से करमाइ वी अखोई मणिपुर दगी थोलकपा से तसेंगना एजुकेशन सिस्टम दे थोलकपा जे तसेंगना सोथदे अखोई मणिपुर कितंग सोथरिबा पोचे प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन दे तसेंगना सोथदे अखोगी प्राइवेट स्कूल लेबिरबा मयाम फजना फै अदुगा गवर्नमेंट स्कूल जो होजे कंसोलिडेट तरोगा फबा तसेंगना होजरे अदुगा अखोई कितंग सोथरि जे हायर एजुकेशन दने अखोई तसेंगना सोथरि जे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कोई चांगजु याम वाले क्वालिटी जु यामना नेमे तसेंगना कॉलेज का दबगी हेबिट लेबा कॉलेज का दना एग्जाम थाबगी कल्चर अमा लेरिबा पोचे अखोइना मणिपुर ना तसेंगना सोथरि जे हायर एजुकेशन हाइबा सेक्टर जिदनी कगिनोदा अखोइ मणिपुर दा आइना सुम यंगजरपदा प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल ददी अखोइना खंगिबा चांगदो तसेंगना याम थिना क्वालिफाइड होय आइना तमजरप स्कूल कैथलिक स्कूल दजु आई तसेंगना स्किल मैम ताकपिरे आई दिल्ली द चटला कान तसेंगना अराइबा मोइगी एग्जामिनेशन पैटर्न दो यामना मोइगी स्कूल दो याम फ अखोइ चैलेंजिंग याम ओइ हाइजरिबा अखोइगी मोइगी कॉन्वेंट स्कूल की कल्चर से अना अखोइ अतोपा गवर्नमेंट की स्कूल ददी तसेंगना आई इसाना तमजरक्त्रे अदुना कितंग अदुददी टीचर लाक्तबा टीचर एब्सेंट होइबा कई यावबा खोटपा अदुना मोइददी क्वालिटी जे खरा हंदै तसेंगना अदुगा अखोइ मणिपुरना तसेंगना होजि सोथरिबा पोचे आइना हाइजनिंगबदी हायर एजुकेशन दने अदुना जी पुंसिबन हारि वाफमसे मैमपुन मुलोइ ताबिरि मरुना लेंगा की एजुकेशन डिपार्टमेंट का मरी लेनबा म्यूसिंग यावरगसु अदुनि हाइदि नहामना अदुगा यूथ अमना अदुगा ngasi हाइरिबा यूथ से सुंबा यूपीएससी एग्जाम स्वाइगासी सिविल सर्विस एग्जाम से माइगा पालाबा मना तौहनिंगबा पामजबा मागी सर्टेन माइ पैशनेट ओइबा एरिया अदुनि सि तौरगदि हेन फनिना हाइसि याम सजेस्टिव ओइना अपीलिंग ओइना स्वाइन थंबसिदि अया मरम चाइन खाली अना थंबसि याम थंबिगदौनि हाइनि अना यूथ सिंगसे अना माइ पालाबा वेरी मच मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी नि ngasi लिरिबा पुंसिबा वारी सिसु अना सि मरम वरकान मोर एंड मोर आईएस ऑफिसर्स मैम मणिपुर दगी अखोइ ग्रो तौगंगमगनि अदुसि प्रोड्यूस तौगंगमगनि पुथोपंगमगनि हाइसि सिंगासिगी वारी सिना दुम आई ताएन खाली अनु लाकनेन खाली नमयामसु ताबिरि अदो पुंसिबे यम नुंगाइजे अदुना सिगी माइ पालकपगी नुंगाइबा मरक्सिदा खोसि यावजरिनि मणिपुर मैम खुदिमक लोनि यावरिनि अदुना मणिपुर की कैडरसी अहानबा फर्स्ट ऑप्शन द पी हाइबनिना फंगबिदन मणिपुर दगा साप तौगंगमगदि इज आई थिंक गोइंग टू बी वेल एंड गुड अदुगा चिंग दगा चत्तन खोतना अखोगी लेरिबा अखोगी इमोशनल इंटीग्रेशन हाइगद्रा अखोगी अपुनमगी सक्तम सागन होनबदा मिगी अखोगी हिल पीपल सिंगी चिंगी सिंगी कल्चर का खंगनिंग का हाइबसिदी आइदी अंगपो पावरिनी अन सी कल्चर का सिन नेनरक्तन जमाइना हायेंग अफबा खाले चावबर का ऑफिसर मो ओइदना मयामगी थबक थोम तौबदा फजना तौबिरक्तन माइ पापुदु ओइबियो सन तुंगना नाय याविगनो ना फबदो पुनमक्तो लोइनमक मदु ओमिनसी हेबो वफमसि जमाइन थमजरी थगसे हारि वफमसि थमजबगा लोइनेना ngasi gi matang sida makok thong singi wari losinjare meng tabi review sing amkan